waxay muhiim u yihiin beedka la cunana waa lagu karsadaa naf annagu waxaan dhahnaa nafaan biyo lahayn ma noolo Im Rahmen der antizipativen humanitären Hilfe haben wir hier die Gemeinden dabei unterstützt, die anstehende Dürre besser zu überstehen, indem wir Wasserstellen rehabilitiert haben, wir haben Futtermittel verteilt, wir haben das Vieh geimpft und die Familien haben Bargeldhilfen erhalten. This water is now functional. The WashCom members are trained how to protect this water, to protect the hygiene and to clean this area. እንግዲህ ትልቁን አንጥተው መንደሩ እንዲያመናምኑት ተውሃ ችግር እንዲያወጡን ያው ደስተኛ መቼም ጥቅማችን ጉልበታችን እንዲያር waxaan ka faa'iiday projectkan horta hadda ka hor shidaal baan ku cabi jiray kii marka waan kaga nasanay inay qaboobo jiraan oo xilliga qaboobo jiraan xilliga qorraxdu joogto yaan ka faa'iidaysnaa waxaan ku dhahay solarka marka bulshada ku cabtay degmada Iimeen Bari we are supporting the highly needy communities because those are displaced from their original home due to internal conflict. You know, for the life of human being, basic need is very important. The housing issue, the shelter issue, very important. እኛም በችግር ምክንያት በጸረ ሰላም ኃይሎች ምክንያት ጉንፊ የነበርንበት ቦታ ከዛ በኋላ ደግሞ ስንቸገር መንግስት እዚህ አመጣንና እዚህ ስንመጣ ሸራ ነው የተሰጠኝና እንትን ሳፍስር ነው እንትን የተከለና ግን ይሄ ቀይ መስቀል መጥቶ ቤት እየሰራልን ደግሞ ስቃዩ ተቀንሷል በጣም ተቀንሷል መጀመሪያ ላይ ከቤተሰቦቼ ጋር ነበር የምኖረው አንድ ልጅ አለኝ እና ከድጋፍ በኋላ ስልጠና ተሰጠን የገንዘብ እርዳታም ተደረገልን ከዛ በኋላ ስልጠናውም ለስራ አሪፍ ነበረ ለሌሎችም የስራ እድል ፈጥሬያለሁ ልጄም ትምህርት ጀምሯል ወደፊት ያለኝ ዓላማ ተጽዕኖ ፈጣሪ አሪፍ ዲዛይነር የመሆንና ከዚህ በላይ መስራት እንደምችል ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል እንደ ጀርመን ቀይ መስቀል Thank you so much. እርዳታችሁ ይቀጥል